lentsweng la Modimo le sa etseng diphoso. Modimo o bua le rona jwalo ka kereke ya hae hoseng hona ho Samuele wa pele kgaolo ya boraro temana ya pele ho emisa ho ya 10. Mme karolo ya bobedi o tla e fumana ho Moekelesia kgaolo ya boraro temana ya 7. Re bala lentswe la Modimo hoseng hona bukeng ya Samuele wa pele kgaolo ya boraro ho tloha temaneng ya pele ho emisa ho ya 10. Re nto bala Moekelesia kgaolo ya boraro temana ya 7. First Samuel chapter 3 verse 1 to 10, Ecclesiastes chapter 3 verse 7. Me hari fumane re bala pele Samuele wa pele kgaolo ya boraro tloha ka temana pele o emisa ya 10. Ha ile mohlankanyana Samuele o ne a ntse a sebeletsa Jehova pontsheng ho Eli. Mehleng eo lentswe la Jehova le be le hlokeha mme dipono di ne di sa ata. Mohlang o ya re Eli ha ne a robetse sebakeng sa hae, itswe mahlo a hae a ne a se a qadile ho foufala, a sitwa le ho bona. Lampi ya Jehova e so timi. Le Samuele a se a robetse tabernakeleng ya Jehova mo a reka ya Modimo e leng teng. Jehova a bitsa Samuele, yena a re ke nna enwa. Jehova a bitsa Samuele, yena a re ke nna enwa. Ebile o titimela ho Eli a re ke nna enwa hobane o mpitsitse. Eli a re ha ke a o bitsa, kgutla o robale, mme a ya robala. Jehova a boela a bitsa Samuele. Samuele a tswatla ho Eli a re ke nna enwa hobane o mpitsitse. Eli a re ha ke a o bitsa, ngwanaka, kgutla o robale. Ha ile Samuele o ne a eso ho tsebe Jehova le lentswe la Jehova, o ne a eso senolelwe lona. Jehova a boela a bitsa Samuele la boraro. Samuele a tswatla ho Eli a re ke nna enwa hobane o mpitsitse. Mo Eli a lemoha hoba ke Jehova ya bitsa mohlankana. Ka baka leo Eli a re ho Samuele, e ya o robale, e tere ha o bitswa o re bua, Jehova mohlanka wa hao o mametse. Ya ba Samuele wa ya a robala sebakeng sa hae. Jwale Jehova a tla a ema a bitsa jwalo ka pele, Samuele, Samuele. Samuele a re bua hobane mohlanka wa hao o mametse. Lena ke lentswe la Modimo. Mme re bala hape karolo ya Moekelesia kgaolo ke ya boraro temana ke ya 7. Nako e teng ya ho hahola, e teng nako le ya ho roka. Nako e teng ya ho kgutsa, e teng nako le ya ho bua. Lena ke lentswe la Modimo. Modimo o hlonolofatse lentswe la ona. Ha utlwahale, tobetsa konopo eo ya unmute, re tsebe ho utlwana. Television eno e etsa lerata ke founung, ke kopa o mute hanyane.
Re ntse re utlwa ha le seba ka mo. Please mute. You are muted. We can't hear you. I think you are on a mute mode. Memanyeo kapantatengeo, unmute yourself. Bottom left corner, there is a button, click on it. Unmute. Haru. Ibe ke modimo. Osa utlohaleng ka hara bophelo ba ka le ba hao. Kapa ke rona. Is God muted? Or is it only us? Sena ke seo re se utlwang haholo ha re le dikopanong tseo re sa shebanang mahlong, mesebetsing ya rona moo re sebetsang teng, ha re hokahantswe ka marangrang kapa se bitswang virtual meeting. Istale ka hara malapa moo bana ba ntseng lerata la televishene, mme kapa ntate ya founung ka taba tsa bohlokwa, ho na le nako eo ka yona ka hara dikopano tsena o tla utlwa ho bohola ha ntja ka morao ebe sena se tshwarisa motho ya itseng o monga hae ke ntse ke le ofising. Ebe o tla utlwa ho ena le motho ya reng tateng eo kapa mmemang eo, please mute. Ana ke makgetlo ao re thudiswang ka ona, ebile ke makgetlo ao re iphumanang re thotse ka ona. Re sa lemohe hore re thotse. Ke makgetlo ao re nahanang modimo le ona o thotse ka hara bophelo ba rona. Engwe ya dintho tse lekanyang modumo, balancing the volume ka hara bophelo, ke ena ya ho tseba hore ha o le motho o bua neng, o kgutsa neng. Bophelo ba semoya bo hloka motho ya tsebang ho kgutsa a mamele, a se ke a utlwahala ka nako tse itseng. Modumedi o hloka nako e jwalo ya hore a kgutse a mamele modimo ha o bua le yena. Empa bophelong ba batho ba bang o ka etsahala hore modimo lentswe la ona ha le utlwahale ditsebeng tsa bona. Dikopanong tsena tsa mosebetsi tseo ke ntseng ke etsa mohlala ka tsona, ha ke qala nakong ena ya ho se utlwane le ha e mong a re o buisana le e mong, lebaka ke hobane ho na le a sa tobetsa moo a lokelang hore a tobetse teng, hore a utlwahale kapa a utluwe. Ho ka etsahala hore ho be le maemo ao volume ya hao e leng tlase ho o sitwang hore o ka utlwa modimo le ha modimo ntse o bua le wena. E re ha batho ba bang ba o bolella hore ba utlwile ha modimo a bua le bona, ebe o nka hore batho bana ha ba nke hantle ke mahlanya. Mohlomong le wena ke nako ya hore o tsebe konopo ya hao ya volume hore e boemong bo etsang utlwe. Pele o bona eka batho ba bang ha ba nke hantle ke mahlanya, ba utlwa modimo wena o sa mo utlwile. O hloka ho tobetsa konopo ya hao ya hore utlwahale ha o bua. Unmute yourself, mme wa ka kapa ntate wa ka. O seng hona re kopana le Samuele le Eli, empa ka lehlakoreng le leng ke modimo yeo e kang Samuele ha mo utlwe ha bua le yena, e ka modimo muted
bophelong ba Samuele ha utlwahale lentswe la Modimo le ne le sa utlwahale nakong tseo hobane lefatshe le ne le tletse ka modumo. Motho ka nahana hore Modimo o ne o kgenne ka lebaka la bodutu le manyala a neng a pasitse lefatshe la ka nako eo. Mme Modimo o kgetha ho tobetsa konopo ya mute ke ka hara kopano ena ya dikgokano tsa marangrang ya o ka hara yona re kopanang le Eli ya robetseng ka hara kopano le Samuele ya hlobaetseng ka hara kopano. Ho na le motho ya buang le yena empa yena ha kgone ho mo utlwa. Eli ka lebaka la botsofadi mahlo a hae a qala ho foufala a sita ho bona empa lampi ya Jehova lentswe la Modimo e re ne so ka itima. Ba teng bo Eli ba o ka lebaka la dilemo ka hara dikopano mo re sebetsang o bona ntse a thibasela le tseleng ya bophelo ba tumela ba iphumanang ba se ba ile le sephumo sa boroko le moheletse athi ha kgone ho lutlwa mo wa teng. Mohlomong ena ke enngwe ya dikopano tsa badumedi tsa marangrang tse kenang bosiu bo boholo hobane le Samuele ho thune a robetse tabernakeleng ya Jehova mo a reka ya Modimo e leng hona teng. Bobedi Eli le Samuele they are sleeping on duty. Ba robetse ka hara kopano ya bohlokwa ya Modimo. Ka etsahala ho ne ho ena le tumellano pakeng tsa bona le Modimo wa bona. O ba romelletse menyu, o ba romelletse le linki eo ba tla tlameha ba dule ho yena mme ba mo mamele hore ba tla kopana ka nako ena ya mantsibuya. A ba romella le hore ba kene jwang hore ha nako ena e fihla ba hokahane le ona Modimo empa ba robetse. Di a fihla dinako tse jwalo di phahama tseo le rona re tsebang hore ke nako ya kopano ya rona le Modimo. E be boroko bo fetoha sera re le ha Modimo ntse hore o heletsa e be ha re utlwi e be ke rona re sa utlwahaleng kapa ke Modimo wa rona o sa utlwahaleng. Is it us who are muted or is it God? Re ke le hopotse hore Samuele enwa ke mang, ke ane eo mme Anna a ileng a mo fa Modimo ka morao ba Modimo a mo fe mpho ena. Mona ke mo leeto la hae la pitso le kalanteng re kopana le yena a le dilemo tse 12 le ha o sa le ka hare ho ntlo ya Modimo o ntse a sa utlwi lentswe la Modimo le ha le bua le yena hobane o na e soka a senolelwa lona. Ba teng batho ba dilemo ka hara kereke ya Morena Jesu empa le kajeno ba ntse ba sa utlwi Modimo ha o bua le bona hobane ha ba so dumelle hore ba senolele lentswe ka tsela eo Modimo o batlang hore ba le senolele ka yona. Kereke ya Morena Jesu e tletse lerata ka hare ho yona. Batho ba ba iphe sebaka sa ho kgutsa mme ba tsebe ho utlwa Modimo o lentswe la ona le ne le sa utlwahale jwale le a utlwahala. Wa bua le Samuele hara mpa ya bosiu. Ha ke tsebe ke batho ba bakae ba kileng ba utlwa lentswe la Modimo ha le bua le bona bosiu ba robetse empa ba sa tsebe hore ke lentswe la Modimo. Ho fihla nako diphahlo eo ka yona Modimo o tobetsang unmute mme o bitsa Samuele. Ka makgetlo a mararo sena se etsahala mekgetlong le leng le le leng mo Samuele a tsamayang a ntse a tshwere ke boroko. This sleepwalker e ya ho Eli e fihla e re ho Eli o mpitsitse. Na le batho ba nahanang ba bitsitswe athe they are lost. E ka monna moholo yena
ya robetseng o tloe ka wa hlobaetswa boroko ke ngwana enwa ya lastaga o mo gotlisetsa morao o tla o gotlisa modimo if it's not your calling ka nako eo gobane ha wa tobetsa konopo e tshwanelang ke tsebo eo a nang le yona the experience na le bo elikamo ba sa tlamela ba undermine because they are experienced. Eli ha elella the confusion in the house. O re Samuele khutlela morao tsa morobala o robala o ska ba phaphama o tla utlwa lentswe le tla o bitsa hape me o mamele ha utlwa lentswe lena le o bitsa hape o re ho yena o arabele bua Jehova mohlanka wa hao o mametse wa mele bontate. It depends how do we answer kana ko yo bitsena etlang ho rona hanka morahoba Samuele etse tsena ba hetseng a tobetse konopa e tshwanelang a nyolle volume a utlwahale modimo boela mmitsa hape kgetlolena Samuele a tseba lentswe me araba bua hobane mohlanka wa hao o mametse phama engwe ya dintho tse re thatafalang jalo ka batho. It's listening skill ha re mamele batho ba bang ba rata mantswe a bona ho ba sa batleng ho mamela batho ba bang ntle le bona fela lefatshe le tletse ka modumo ka jeno hobane ha hona motho ya batlang ho thola bohle re batla ho bua re batla ho utlwa motho a ka ba nahana hore konopo ya mute ya batho bana e robeile ba bang ba bua le ha ba se ba robetse batho diswa ke lefu fela ho bohlokwa bophelong ba tumelo hore o be momamedi hobane ho mamela ke engwe ya dintho tseo ditsebi di reng ikgethile tseo motho o ka itlhomelang ka tsona. Monyesemane ha ba re listening is a skill. Hangata ke bua le batho ba nyalanang ke ba lokisetsa lenyalo ke kopa ka nako tsohle hore haeba ba batla hore ka hara lenyalo la bona ho be le kgotso le kgutso lenyalong lena ba se phakise ho bua re nakong eo re le naha re tshwanele hang re le rona re be le nako tsa kgutso re be le nako tsa ho thola re be le nako tsa ho mamela mme re utlwe modimo hobane ka dinako tse ding re ipotsa dipotso hore ebe ha o etsahala dintho tse etsahalang ha ditopo tse nne di tla ropoha fela ka hara molatswana hobane modimo o thotse empa seo re se lemoheng ke hore modimo ha wa kgutsa empa ke rona ba ntseng lerata ha re twe modimo sebaka sa ho bua le rona re maphatephate we are busy re a hodimo le tlase mabaka a rona a mangata ho re senang sebaka bakeng sa modimo hore re utlwe ha modimo bua le rona ba bang le ha re ka ba ka hara kereke re bonahala e ka o kgutsitse ka hara dikelello tsa rona ke medumo fela ho na le tseo re di nahanneng ho a phetesela lepatlelong la dikelello tsa rona ho na le tseo re di rerang re ntse re mametse lentswe la modimo tjena ho ena le utlwa lentswe re ka para mamela medumo ya lefatshe ebe ke rona re kgutsitseng kapa ke modimo ya thotseng. Are we muted or is it God who's muted ka hara bophelo ba hao? Ka nako tse ding o ske wa nahana ho mamela ho tla o tlisetsa ditaba tse monate ho tla ba le dinako tseo e tlang ha o mametse empa o utlwetseng o sa batle modumo ka hara kopano ho na le motho eo e leng yena mohlophisi wa kopano tsena mo ho kopanang ka marangrang
ya ka tobetsang konopo ya o thudisa mang kapa mang ka hara kopano ena. Haholo batho ba o tla fumana ka hara kopano ena ba tsile taolong le ho ba kgalemela. Honorable member, please keep quiet. Honorable member, I'll remove you from this platform. Honorable member, haona taolo ke tla o tlosa. Hona le batho ba nanang ba tshwere di-mute and unmute button tsa batho. Ka jano ke rata ho lemosa hore le ha o ka ba le matla a o etsa dintho tsena ke Modimo fela ya tshwere mute and unmute button ya bophelo ba motho. Impa na le lona re ka ba le matla mute and unmute button tsa lefatshe. Ke maemong ana mo re hlokang Samuele ya utlwang le ho mamela Modimo, ya tla bua nnete ka hara Modimo ona. A re pitlile bobodu le manyala ohle, o le Moraeli o seena a se ke a kgetha a bue fela ntle le ho tshaba. Bomme le bontate boemo bo Samuele a bonkang ke ba o tshwara mokobobo ha Modimo ntse o lokisetsa Saule o tlotsetswa ho ba morena. Ho na le batho bao Modimo ba kgethang jwalo ka mafielo a hlakelang tse tlang ho tla ba latsa ditutudu tsa bophelong ba rona, ba tseba nako ya bona ya ho kgutsa le ya ho bua le nakong ya bona ya bophelo. Ba tseba when to press unmute and mute button. Lentswe la Modimo ha le utlwa le ka jeno hobane rona ba tshwanelang ho tobetsa konopo ya unmute, ke rona re tobetsa mute bophelong ba batho ba bangata. Ha re utlwahale re le bakreste ka hara lefatshe lena le tletseng ka modumo ho ena le ho kgutsa. Re utlwa Modimo, re thusa lona lefatshe le ntseng le rata ho etsa modumo le ho feta. Kereke e ntse e kgutsiswa ka hanyane hobane le lefatshe ha le batle ho utlwa lentswe la Modimo. Re tswela pele o ipotsa hore ebe ke rona le kgutsitseng kapa ke Modimo wa rona o thotseng. Ebe ha se nako ya hore nna le wena ba sitwang ho utlwa lentswe la Modimo. Re unmute, re nyolle volume hore re utlwe Modimo o buang le rona. Ke dilemo re bala lentswe la Modimo, empa ha re etse seo lentswe la Modimo le reng re se etse. Ha re etse ka moo lentswe la Modimo le buang le rona. Ke dilemo o tla kerekeng re rutwa ka lona, empa ha re etse tseo lentswe le di laelang. Ke nako ya hore le wena o unmute. Ha re bue ka lona, ha re bue re se ke ra swaba. Le ha re ka ba ka hara lift ka hare mosebetsi, ha re bue ka lona. Ha dikopano tsa mosebetsi di qala, ha re unmute re bue ka lona. Dikopano tsa lelapa ho eme matlotlosia re sena tshabo ya hore re tla bitswa ba pholosa vele re bona. Ke nako ya hore o unmute hore lefatshe le o tsebe hore na ona mohlomong Modimo ha wa thola wa tseba hona le batho they mute ha ba tlata lentswe ntate Modimo ba tlohelle ba e kantle. Their unmute button e dula e fofa moyeng. O ba utlwa o hlale khwane mane hore ho bua manyeo ka paranyeo ka kerekeng they are so quiet, ba swaba ho bua ka taba tsa ntate Modimo. Mohlomong Modimo ha wa thola jwalo ka ha re nahana. He's not muted, but we are. Re santsane re khasa ho ithuta hore re mamele ha Modimo bua le rona. Tshebeletsong ya kajeno e re kgothaletsa hore re be dibui ka hara kereke ya Morena Jesu. Bophelong ba rona re bue ka Morena Jesu. Ho tla ba le nako maphama a matle a hore tshwanelang ho bua, eba ho tla ba le nako ya hore tshwanelang ho kgutsa. Sena ke sona sepheo sa rona sa ho phela. Sena Moekelesia o se bolela hantle moo re qotsitseng teng temaneng ya bosupa. Nako e teng ya ho kgutsa, e teng nako le ya ho bua
dibeke tse pedi tse fetileng re qadile boithuto ba Bebele ka hara kereke ena Morena Jesu. Re ithutile letlotlo le ka hara ho kgutsa o mamele lentswe la Modimo, mme o le utlwe le ho etsa ka moo le o bolellang ka teng. Listening is one of the greatest gifts we offer each other. Re mamele lentswe, re tataiswe ke lona, meya ya rona e tsamaiswe ke lona. Ka dinako tse ding ha o kgutsiswa, when someone is saying shut up, ho thudisa, ho ka kgentshwa ke seo, empa dumela ha ke re ha o ka amohela ho thudiswa ntle le ho nka motho ya o thudisang ka pelo, eba o thudiswa ho tla o kokobetsa. It will humble you. Dumela o thudiswa. Being muted can be a bit humbling. Ka hara bophelo ba motho, it depends hore na o amohela jwang. Qetello, ha re unmute, re bue le Modimo, mme re etse nako ya ho mute. Re mamele Modimo hore o reng ho rona ha o re bitsa. Jesu, ha o mpitsa, o mpona ke lahlehile, o re wa mpholosa. Ke dumetse, nthole Morena, ntlhatswe, ntlhokodisise, ke be motle, ke loke. Kriste maobane ka jeno le ka hosane, ha idule e le Morena di phahama. Amen.